Matalofa atu malori soifua. Ile pa ia mali malu si tātou watino, ia wauna le tua o lātou wharetua, ile ngata i leo tina matamama tua si tātou watino. Ia mali lolo si tātou watino iso si tafa le lalo langi. Ia whaatalofa atu ia te outou le suafa manu malo Yesu ke riso a oha mai outou. Ile nei fo launga lo tātou. Iai te tonu o lo whaapeo na ta ipea, ile tua i loutou wola ma loutou soifua. Ia ile nei fo i vai tau o lo whaapeo na tātou wa iai le tātou sāvalinga. Ta ile tua ia te outou, ia ta i mua foi o ia i mea uma o prokalame o fuafuanga i le tātou wolanga, ia wale nei o langa e le iso na winga pe a fai tau lava na ona tātou feola se i tulo, e le ise winga o le o langa le nei, la e tala no e le whaata oto o le ale winga o le o langa pe a fai na ona tātou feola mai lava, tātou feusu le tae ao, ia tātou ai ma feinu ma fia ma moe. La tala noa tu spa ia a fai ele e se fa moe ngai tu atu le oti. O lona winga. E leila se winga o le olanga. Lona winga sile ia tātou na sile leo ea. Leo na ai ma feinu ma enjoy the life. Wai umaro le olanga uma. Le mea na lai tala noa tu se fata atu mai. O lona winga o le olanga na tau no lai tātou pe a fai ele o ia se fa moe nga o lai tu atu o lea. O le oti, peitai. O lo o ia le fa moe ngai sili atu. O lo i tua ato le tuonga mau. Le wha moe le nā o lo o wha moe uma i aile au ke rusiano. O le tātou wha moe le nā o le olanga le nei. O nā o se vaenga, pisi tātou whainga malanga, you just pass by. Nā lo wafe mai le afoi, nā lo usau o le olanga le nei. Ia na e sina teime te o lai mo tolo hai o le langi. Ia na e sauni lo na e te aluatu i lea. I le langi pe a whai ua e talia Yesu e vea maali. Imwha olo i lo wola mo lo soifua. Amen, ma lo soifua. Ia nei fo i tūlau te loe li whaatau no wina le tātou Bible study ana po ia ono le tūlanga sava ia le whaale i tōno le tātou internet o le mafu anga le nā wala i ona pre-record le tātou plokalami ona e o te nau ai whaali atu whai upor tuspa ia as you guys know te lo teimi e le ngato te whaitau wina atu le tuspa ia but I also want you to see it. Te mana ia te oe te wa ai ai o le whainga tā la pe a whai e le internet ia pe le fo i le tu ina atu o le puenga e mo le mea le nā fo i le whai ma wha lave ia ma le fo i le ia lau mai moa ia ma lau whai tau ia matulanga na mea le nā e ala ia hau sili le fo le pre-record le ia le ona tā pena ina ia ona tu ina atu la ia te mai moa ai le ai se wha lave o ia vaenga na o sina vaenga li amatalia tātou plokalame ia e wha malulu te fo i pa ia ma le malu si tātou watanu ia to tele ni so i lātou o lai message mai ia te au ia pe mawhai ono o tu sia ia tunga ni a lātou wha malosi mo lātou e kalesia o nisi o lātou launga ia wha opopoi fo i maratele o lātou mata upu o au mai e wha apeo te tala noa tu ai ia na o le anganga mawalalo i le ona nei ia o te loai e le aiso taimi e na le to atasita ita ai to titi a fe talo sanga lo au mai e le mawhai ona o whaatino ina le nā tūlanga e le mawhai e so taimi ona tūsia se wha malosi mo oe o le awa no le leile nai te alui foi o ia te sa ili i le fionga pa ia le atua le lava lo wha malosi le mena tala noa tua i le atua. Amen. Ia inisi o tau o lo fesili mai inisi o mata upu. Ia a moa so te taimi ia wata tali atu ia. But I'm also trying to avoid my time in lunga social media. Te lo taimi o lo o tau mawhaia uia e whaonga ina o lo taimi e te le nisi o ngā luenga mafuafuanga. E le paule o se vaenga o nanga. Ia o le taimi nei ia o le eo te nau atu ina atu tātou Bible study. Ia o le te lo taimi o lo e fo inisi o ngā luenga i tu atu. Ia o lo whapeona mana o mia le whaifia whaatino ina. Te i wautou whapea ua ou le amana ia outou ia pe ua ou le i wa si i lesi ai pe fa mai launga mai ngai launga ava lava ai lau message ai le kai kali mai fu le sosoangi me ola fa le anganga ia le outou i loa fa mai fe tala nga Yesu o le a o walu matu fu tala Yesu le na faila na uso fa mai o le a o walu ai o le a wina mai le isi fe sosoani sili atu fa mai le tala Yesu fa mai there's another helper e pera ai se ala me wala nfo mai Yesu e sili le nganga pa ia nai lo ia ono lai lo Yesu na le to atasi ngai
Ele mawhaila Yesu ona iai ai o. Ele mawhai Yesu na whelua I laulangi e whaila na misiona. But the Holy Spirit e mawhaina iai le anganga pa ia I mea uma. So the Holy Spirit, He presents everywhere. He can help you. Ele mawhaila e Kevin on help you te oi. E mawhai ele anganga pa ia. O le anganga pa ia la. O ia le whaia onga. So rely wha moe le anganga pa ia. Fe soani atu I lau mata upo te fia tala noai. Awe te popole o ienia. Ni big revelation. Mani vahenga te tele. Tala noi no be faithful in the light. Wha maoni I le malama ua watu ele atua ia te oi. Pe kasian foi upo tala noai. A naitea. Wha maoni be faithful in that light. Tala noa e le foi upu le na. Tele niso I la tau e ala no ua vatua wha pene. Lei o lo ule wha pe te uwha pe ngisi wa ule amana I ala tau talu sanga. Ia o le anganga maua lalo. E le aiso taime wha atino ina hai. Pe no whai atu. Ia o le telo taime o lo tāpena ina tātou Bible study. Ia wha atase I fo ia ma. Ia ka fo inga rui ngasi kau ku se whalao I lunga laulau. Amen. Ia ai ole telo taimi whaftai le atua loa maua le hawa noa tātou te mafutai ai wha mamlama toile nai tu o te le tu sia ni launga o te le tu sia ni wha malosi ia pe o te le a moa so taimi watali fesili nai vaenga o foi uportus pa I o fia malama ai su tātou watano ai o le tele o taimi a fia moa sau wha malosi, mana ilo wasi asi o le tele I o onga. I think you can go on YouTube, Kevin Life Ministry YouTube channel. La iei uma le tele o le maua hawa onga la iei. Halu wa aipo fese mata upo I te iloa tala noa toile tu te oi. Su e meise vaenga te wha malosi ai. Amen. Ai o le tele na iei ni so I lato mata upo. Iyo soli. O isi maka upo so mo kua ele iyo oilo malama. Lo loko me fie kalangor ka koku. Yes, o lo moko ilo loko le me fie ka e oi mele ku sia kon kuspa ia. O lo fie tano tato no. Anyways, mi ele tu, praise God. Ne mo ne ava no tato te fa tasi ai ia ma tato tano I lana upu. O le fa solo tato tano anga I le talipupuni ole faatuatua. Amen. Talipupuni ole faatuatua. Hallelujah. Tātou talo ia ona matai fu ila I ona vali o tātou mata upu nei fia wa fu whaafonga mai su tātou watanu. Le tūra mātou te mao, mātou te wala au atu ila o fio o le whaia onga. O oi, e le poto, e le o fita, e le o le mahalosi a o lo wanganga. Fetalai oi ta mai lau whanau, tala noa oi, tala ina fu ilo upu, soani mai lo unei vai. Hau tau mawhaita mai wha mo lalo I o luma, te talo I lo wanganga o oio le whaia onga. E te a oao, e te a oai, e te whaatonu mai a te I mātou. I mea tonu umata mā, te talo I la o fio ave e sea ni manatu wha le tangata, tauna o lo wanganga e whetalaita mā o wha afofonga lau whanau, wha manuia mai oe ta mai o mātou. Loto te talo I le upumoni mai a te oe, ai mai se le wha malama ina o lau wa fionga, ai wha moe lo wanganga pa ia, le anganga o lo o iai le poto umalava, ma le malosi umalava, se inga lue lo wanganga, wha mautu wina lau uputa mā o mātou tal no hai, wha manuia mai la o fio, wha malolo I se loto, o se mai, o se tino, se isi o suru wha mai le fia malama, wha I lo o a fo ini a venga mani mawhatianga o whea ngaita mātali la o fio e ala I lau upu le nei a fiafi. I se loto tama. Wha manuia te ila tau, ono le suafa manu malo o Yesu Keriso, o le mavala au tu wainei. Amene. Hallelujah. Via le tua, wha manuina le suafa o Yehova, nei fo I tu la le tātou toe, so ino le tātou mata upu. O leo lo tātou tala noa I le talipupuni ole faatuatua. Ai tātou tele o mai I a Timoteo. Ia tātou atu mua I luma le tusia Efeso. Efeso no mata upe ono. Whamaile tāla Paulo o soi o le toi upule nei o tau loto te tele I le alii ma le manosi o lona mana. Ia o ofu o tau le ofu tau a toa mai le atua ina ia o tau mawhai o na te atu I tonga whitia le ti Apollo. A wā
tātou te le tau matangata, a o li isili mawhaipule, ma li o le pauli uli, o le neila lolangi, a toa maanganga leanga I mea o I le langi. O le mea lea, ia o tautanga wa I ofu tau a toa mai lea tua. Ina ia o tau mawhaia o na te e atu pe a ho o I le aso vale. Pe a uma o na o tau whaia o mea uma tau te tutu mau wailava. O le nei, ia tutu mau ia o tau, o fusia o tau suru ngā titi I le wha maoni, ia o ofu foi o tau le ufi whata whata o le ami o tonu, ma ia wha se e vaina o tau vai I le sauninga o le tala le lei, o le file mu, ia wha o popo I nā mea uma, o na tango atu I le talipupuni o le whaatuatua, tau te mawhai ai o na tinei o whana mu umalava o loo leanga. Whai mai, above all, hey man, when it says above all, it seems like it's important. E pe fōringa e se le tāua. For my above all, lift up the protective shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Lunga le si translation na lunga the Passion Translation for my in every battle, take faith as your wrap around shield. For it is able to extinguish the placing arrows coming at you from the evil one. Amen. New King James Version, it says, above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. O lai tana noa le tu ia ele talipupuni ole faatuatua. Amen. Na ua umana utala noa ele isi vaenga ole vaenga lo na lua le utatu tala noa nei o mo ila tau o lo fia le fatu a mafuta mai ia ole ua o le mātou whaasolongo le ofu tau ele talipupuni ole faatuatua. Ia ai asi la isi mata upulunga atu ole surunga titi ole wha maoni o fi whatawhata ole hami o tonu ia mase e vai ole tala le lei ole file mu. It's free. Amen. No judge, which mean no excuse. Wana mo fua. Ma te alo e lunga e mai mo ai. Rono winga, no excuse for you. E te leilo ele fina ngalo le atua. Unless you are hungry. Ia ona e halula ia mo ila tu ele o hungry for le upo le atua. Yeah. Amen. Enjoy until you're getting hungry. Mo le upo le atua. Amen. Ole. I tua ile, tato e fo I mai ile tusi le e feso, but I want to go to paint something first. I tua le kusia mo moti mo te oro mata upo e ono. Fai upu e sifulma le lua. Amen. Fai mai o le talipupuni o le faatuatua. Fai mai le fai upu sifulma le lua. Ia e tau le taua le lei I la le faatuatua. Tango atuia I le ola e faavavau. Na vala au wina ai foi oe, ma ua e tau tino atu I le tau tinonga le lei I luma o moli mau e toa tele. Ia e tau le taua le lei I la le faatuatua, tango atuia I le ola e faavavau, na vala au wina ai foi oe, ma ua e tau tino atu I le tau tinonga le lei I luma o moli mau e toa tele. O le taua o le faatuatua. Amen. O lo o tātou tauina le taua o le faatuatua, a o tātou iai le o langa le nei, e te sao I le mālo le atua pe e te sao I le o le faavavau, ono ua e faatuatua ia Yesu Keriso. E le faaola ina o I se lotu e te lotu ai, no. E le mawhai ona e alu tutonu o se fale sa, o ke meki e lavala ia ona e whaola ina ma e o le mālo o le atua. E le whaapeo lo walu I le fale ta avali, ona avea ile o oe mata avali. Right? E le whaapeo lo walu I tutonu o le pasi, ona avea ile o oe mapasi. Pe te oso tutonu o le ta avali, ona avea ile o oe mata avali. Whaapena fo I la le ola e whaavavau o lo walu I totonu o le falesa. Po o lo walu I le lotu nei te lotu ai. E le ta uai o se tangata ua whaaola ina po ua whanau fo wina po ua ta ua o se atali o le tua.
tasi lava le au wala, na o i lātou o e na whaatua ia Yesu Keriso. Fa mai o i lātou umo e na whaatua ia te ia, wa ia avatu iai o lea manuia, e ta uai i lātou o whanau o lea tua, o lo tātou whaatuatuanga la le na. That's the faith. O le tātou te whaatuatua o toi tū mai Yesu mai le tūnga mau. Ai ana le toi tū mai Yesu, e le ai fo se tātou whaatuatuanga, there's no meaning. E le ai se wing o le whaatuatuanga, pe ana le toi tū Yesu. Pei tai, o le tātou te aoa o ina, ma tātou whaatuatua i le atua toi tū. Amen. O le tauala le tātou te tauina, o le whamatala tu spaia, ia e tau le taua le lei i la le whaatuatua, tango atu ia i le ola whaavavau, na vala au wai foi oe, ma ua e tau tino atu i le tau tinonga le lei i lumo le moli mau e to o tele. Let me tell you something. Your faith is precious. Your faith is precious. E tāua i o lo whaatuatua. Amen. I want you to hold yourself like that. It's my faith. My faith is precious. Tango ta hofi lo whaatuatua. Amen. Tango ta hofi. Hold on to your faith. O le whaatuatuanga le te whaatuatua ia Yesu, lai tala noa mai ai, o le taua le nā, o lai saule ti apolo e lu ese oi, awana i eto e talitonu i lo whaatuatuanga. Amen. Awana i eto e talitonu i lo whaatuatuanga. Mana tua le na tātou whaitaua nei lumar tusi Efeso, te mana o ia te o se tātou atu tasi e tua, ono te mana o ia te oe a e malama i le ata leo tau valia. You will start to see the whole picture. O te mana o ia e maua le winga o le mele o tano tuai. I lumar tusi Efeso, Ephesians, le na tātou whaitaua na nei. Efeso no mata upe ono whai upe se fulu. Let's start reading again se I e mo mai le vaenga le tātou mai. O usoi o le toi upule nei ia o tau loto te tele I le li I ma le mālosi o luna mana te wha moe le mana o le li. Ia o ofu o tau I oftau ato toa mai le atua. Ina ia o tau mawhaia ona te te e atu I tonga fiti ale ti Apollo. So o le tonga fiti. O le tonga fiti ia po le tau wha se ma le tau wha valea ale ti Apollo. So keep in your mind, o le mele tātou tala noa ai, you hold on to your faith. Ona o lai ai le tonga fiti ale ti Apollo e tau mawhai, ina ia e se mai le whaatuatua. Amen. O lea la tātou tala noa, e tātou toi fōi mai I se teimiri o ngā tutonu le tātou mata upu le fiafile nei, ona ta tala lola ia, pa se I vali mua le atale ina ia eiloa, o le ia le mele ngā lue melti Apollo, le mea tā ua ailo hold on to your faith. Tā hofi lo whaatuatua. Amen. Fo mai la o le whaatuatua, o le talipupuni. Amen. Hallelujah, o le talipupuni, toi fōi mai nā. Toi atutu I le tātou tusilea, mua Timoteo. Rono mta upe ono. Sulua. Fo mai ya. Oh, sorry. Mua Timoteo. Ta upe ono. Upe sfuma lua. Fo mai, ia e tau le tau wale lei I la le whaatuatua, tango atu ia I le ola e whaavavau. Le ola eternal life. Fo mai, na vala au wina ai foi oe, ma ua e tau tino atu I le tau tinonga le lei I lumo o moli mau e toa tele. O le taua lea. O le taua le leile, o le taua le whaatuatua, so you hold on to your faith. Amen. Toa tele nisi. Na amata mai le fō launga na tali tonu ia Yesu Keriso. Ai wale to e tali tonu ai. E nisi o tamaiti na sa ave o lato mātua. I remember up until now, me se fō toa tele nisi nei. Toa tele o tangata I nei leunga tupulanga le ia, una whana nau nei New Zealand. Na ave la o lato mātua I la o ngā sosa, ave la o whaiwhi au, I maa o ina. Ha o ina fo I lea. I mata upo tuspa ia o ina whaia oi, o ina tahana le papa, o vanga umalavana. A ina ua olo ia o ngā maululunga. Wa a mata ona, ua le o toe tā ua ia te I lato vaenga nei, me o ngā wha tuspa ia maa. O la ua sili atu la ua tali tonu le Big Bang Theory.
Ua tali tonu evolution, ua tali tonu, ua le toi tali tonu i le atua, ua ese ma le whaatuatuanga, po ua ese mai le mea na o ina i latou. Ia i fo i tangata to o tele tangata lo lotu. Ua o fo le taimi nei, tangata na tali tonu i le whaatuatua, tali tonu i whaamalolonga, tali tonu i ngalua le anganga, ua le o toi tali tonu iai. O la tonu tali tonu i mea alofa, ma ngana ese, ua le o toi tali tonu ai. E eino na mafuanga. Fo mai tala le tuspa ia, fo mai ia, le talipupuni o le whaatuatua se alanga lai, fai le tonga fiti. O le tonga fiti le ti apolo, ino ngatu. Fo mai le fai upa se fulu. Awa o le manao i tupe, o le pongai leo mea leanga umalava. O le tupe, e leo se pongai o se mea leanga o le manao i le tupe. The lover of money, not money. Amen. O le tupe, money is neither good nor evil. It's depend, what you do with it. Po le ale mea na te whaia i le tupe. E whaonganga le tupe, le tupe. E whaonganga le anga le tupe, le anga le tupe. E le o le tupe la le anga. E le anga le tangata, le loto o le tangata la e whaonga ina le tupe. The lover of money is the root of all evil. For my nisi, money is the root of all evil. That's not scripture. Money is not the root of all evil. The lover of money, o le tangata e manao i le tupe. Amen. For mai la ia, awa o le manao i tupe o le pongai lea o mea leanga umalava, ua manana o tele iai nisi, ona se sea i lava lea o i latou i le upu o le whaatuatua, ua tu ia ai ua ati o latou e i latou i puapua ngā e tele. O ila, le to a tele tangata wo ese ai ma le whaatuatua. Wo ese ma le whaatuatuanga because of money. Lai tala no ai le tuspa ia. Wa sili atu le alu i le me te le tupe, na i lo le alu i le lotu le mea, e mau ai le ola e whaavavau, na i lo le alu a. I telo taimi, telo tātou e lona lua le e kalesia pe lona lua le me whawhanga i o tātou anganga i le afo, i vaenga uma o tātou. Telo taimi, I don't know about you, a tonu e whaalongo i sisi o whaia le tala lea, to tere ni tangata o te ilo e au ia, whama ia maki o i la lo e afo i. Lea, on mako i loku i, ale la mako o i la lo, mea lai mo menga ruenga. O la lola e mo menga luenga i fea ma fea tu se le o ia se lo tu ina o e whawhanga i o la tuanganga ala e nala na o no ngā ruenga so o la lawa tu umua mua le ngā ruenga na i lo le mea pito i sili o na tāhua o lea o lo wola wha le anganga. Amen. E pito i sili na tāhua atu lo wola wha le anganga na i lo o lau ngā ruenga. O lau ngā ruenga e uma a o lo wola e whaavavau o le mea nā lefa matuspa ia e umau iai. Hold on to your faith. Amen. Tā awhi mau lo whaatuatuanga. Tā awhi mau ia keriso. Amen. Tā awhi mau ono o lenga lue mai le ti apolo e tau mawhai foi o ia e whaase se ma whaaleanga i tātou uma. Amen. O lea lai te no matuspa ia o le tasi lea o vaenga ua tele ina se ese ai e o foi au nā lea tua o whaife au ma tangata o lea tua ua whaifo ia tūlanga o le launga ina le tuspa ia ma me e pese nisi e pe o se su e ngā tupe ia me o launga ina le tuspa ia e pe wala o na whai ina ia maua se ta mau a inga i le tino ele o se meleanga le mau o lo tamau a inga le upu le launga ino le upu le atua. I really want to cross, e tosi le leina le te ufa peni tangata o te le awai le me. No, o te lango ina wha manuianga le atua o na le tala tuspa ia. E a ai i la tō e launga ina tala le, e a ai ma le tala le. A la unga po le alava o langa lue pe i fo tangata lai wha inga ruenga i lea. Inga ruenga fo i e, wha pena fo i le whaife au. E ta tauna to tongi le whaife au. A whai o langa lue le whaife au le tala le tuspa ia. Ta tauna to tongi. Lana fo o laisa ili na i le upo le atu e whanga i loa nganga. O nae ola auto e whai ngā ruenga. E le o iaiso tau teimi a sa i le tuspa ia. Fo i mai auto a lai aru atu lea. Ta maa wha le nganga mare mea ai wha le nganga whanga i auto. La to tongi o tau ngā ruenga. To tongi la si me ai wha le nganga le tau whaife au.
Whawhanga le au nā le atua e tala whia ngai la. La e tala no e tuspa ia. La e tala no e manino le tuspa ia. Ai a ave loa le whaamamafa pia no whai atu tala le tuspa ia. The lover of money. A ho olo ina mana o loa la le whaiwhi au i le tupe. O ina loa la e alu ese i ma le whaatuatua. Pe a whai wana o le tupe a le utilu tilo iai. Se i whai o kumia le la o le kupere mo i, o le kupere mo i. Now, o lau o ese i ma le whaatuatua. The lover of money, not money. Lea lai ave, le tusi lea Paulo, ilo nā tali i wha lea nganga o Timoteo. Hey son, the lover of money is the root of all evil. It's a warning. Ia e tu mau whaafewhea o lea. O tonga fiti na nā ti Apollo. You know, e le teimea, e la unga ina, e le tala le lei. You know, pēno whai atu, I'm all for like all the blessings. Whaamonianga uma le atua, I mō meo ta mau a inga o le atua, e mō mele sifurua I ma le taulanga. I am, you know, o te langolango ina umala no whaamonianga le atua. Pau ala le mea leo te tala no atuai, aua ne a vea ma me te alofa I le tupe. E ave loa o mata I le tupe se itu lau, you change your focus, it's a money, wa e le toi focus I le upo le atua, ma wa e le koe focus I le whaola tanga le atua, o nā lau wa e lusia I nā lea. O nā ua e se, wha matala tuspa ia. Wha mai, a wā o le mana o I tupe, o le pongai lea o mea leanga umalava, ua mana na o tele I ai nisi. Wha mai la ia, ona se sea I lava lea o I lātou I le upu o le whaatuatua. Ua tu ia ai ua hati I lātou, e I lātou I pua ngā e tele. A o oe, amen, le tangata o le atuai, ia e sola ese ia mea, a ia e tausisi atu I le ami o tonu, ma le ami o atua, ma le wha atuatua, ma le alofa, ma le onosai, ma le anga malu, ia e tau le taua le lei I la le wha atuatua, tango atu ia I le ola e wha vavau, na vala au ina I foi oe, ma ua e tau tino atu I le tau tinonga le lei I lumo moli mau e to tele. Olo o iai le ta I ala mo le atali o le atua I mo oe mau. Ina ia aua nei e se ma le whaatuatua. Aua nei a vea le tupe ma le tamao a inga e na te manu malo ina lo loto. Never. Aua nei a vea ni se tupe e manu malo ina lo loto. Na I lo olo va ai le whaola tanga le atua. Amen. And hold on to your faith. Amen. Hold on to your faith. I luma le lua Timoteo. Amen. Lua Timoteo o lona mata upo e wha. Amen. Hallelujah. Let me put it this way. If you lose your faith, you lose the fight. A fai e te whaia ina I le whaatuatua. Ua e whaia ina fo ila le taua le te tauina. Amen. Wha maile le tala lea le lua Timoteo e wha. A wā o au ua whaamalingi ina o toi upu ia Paulo. Let me give you the background of this episode. O toi upu ia Paulo a lela auti Paulo. So this is one of his last words. A lela malius ka mo Paulo. Wha mai. A wā o au ua whaamalingi ina nei lo utoto, ua lata o na pō o te aluai. Ua o tau le tau le lei, ua hi o ia te au le tau sinionga. Ua o ta ofi le upu o le whaatuatua. I kept the faith. I hold on to the faith. O toi upu ia Paulo ai le ioti Paulo. Wha mai ua hi o ia te au le tau sinionga, wha mai ua o ta ofi le upu o le whaatuatua. He keep hold on to it. Lana tusi e le mata upu mua ia Timoteo lo nā tali I whalenga ngana whai ai, tau le taua le lei o le whaatuatua, ia e ta ofi mau I le whaatuatua. Hold on to your faith in Christ.
Awana ia vele tupe ma mea e te se sa i mara whaatuatua. Lea la ua o mai toe opua Paulo. Whamari tala Paulo. Ua o tau le tau wale lei. Ua hi o ia te au le tau sinionga. Ua o ta ofi le upu le whaatuatua. I hold on to the faith. Amen. In other words, I hold on to my shield of faith. O leu te ta ofia lea le talipupuni o le whaatuatua. Amen. I kept the faith. Right? For mai la ia, o le nei, ua te wina mo au le pale o le ami o tonu, e foa ina mai ia te au i lea lava aso lea li le wha masino ami o tonu, e le ngata fo ia te au, a o i lato uma lava, o e fia i lona wha ali mai. Amen. Hallelujah. He peo se mitanga leo Paulo. Amen. Ole taua le tātu te tauina le teimi le nei. E se lava le ngalue merti a polo le teimi nei. E ave ese oi mai lo whaatuotuanga. Leo o tātu au maia sina atala i titi lava i. Peona tātu va aia tu ile ti a polo. Amen. I lona sauea. E ese pe ave ese mai oe mai le whaatuotuanga. Oe manatua foi i le whaata oto i le lulu saito. Amen. Ina ua lulu le upu. Ona saula i o lea, o le ti apolo wa ngaoi. Ngaoi lea, ngaoi mai le upu. He come to steal. Amen. Lai sau eve ese le upu. Because faith comes by hearing. A ngaoi la le ti apolo le upu, ele mauala e lau whaalongo le upu. Ona le aile o sau whaatuatua. So faith comes by hearing. Hearing the word of God. E te taulauna e whaalongo i le opu. Amen. A oola ina sau le tangata le lulu saito, e lafu e sau le ti apolo e sau e ea, e ngā hoi atu le opu. Ai ese le matango fie, if you learn to agree with the word of God. I'm telling you, when you agree with God and his word, amen, every time the devil will come to face with you, ke mi le sau ki apolo e a, e sau face to face with God. Amen. A sau la te apolo e sau e whaasanga tau ia te oe. A sau o lai te lua agree ma le atua. E sau la e whaasanga tau na ie. E sau e whaasanga i ma le atua. And we all know, e leisanga me maua i ngā. Amen. So se taimi lava e te agree e le upo le atua i lo whaatua tuanga. Hold on to the word. Hold on to your faith. I le upo le atua. E le ai ma se mea whaina i lo wholaunga. Amen. Asea, on o lai pui le atua ia te oi. O lo whaatua i lana upu. O lau e whaatua i le atua. So now God is your shield. O le atua loa, le talipupuni o le tātou tanoa i le asolua. Amen. O laua ea, whamatala tā vita, in him I will trust. O leo te whaatua iai, Yehova, o i o leo te whaatua iai. Amen. O lo agree la i le upua le atua. O laua in line oima le atua. Amen. Let's back up in a second. Tatu ia Timoteo. E mta upo e whao le mua Timoteo. Lo na mta upo e whao. Amen. Let's pick up from verse 1. A o lo o tautino mai e leanganga. E o ese nisi i le whaatua i tausanga a muli, la tau te whaalongo i a nganga e whaasese mamata upua te moni. Mwhau mai ea, la tau te whaalongo i a nganga e whaasese mamata upua te moni. It seems like o lei for the doctrines of demons. E iai a onga whaake mongi. O leo te whaapea tia te autou, e le o launga ina la le afo, le o onga le i to tonu o afo, o ngi loku sa kangi, ma ngi loku whaake mongi, le ai, o laia o ina i to tonu o whare sa, ma tā upu whaake mongi. Up until now, tonu o tātou lotu. Yes. Yeah. Laia o ina i o onga whaate moni. Whapengi si, leo kala ngoa ia Yesu, e le la tātou watu i to tonu, and then you will see it. Amen. You will see, hey, o te leo tā ua se ingo se e kāresia, ki ko whaapea mai foi, he whamil mako e kāresia, no, ke reo whakoro ko e kāresia.
Ha lo te whai atu. O la la vea o te tonu o lotu ke risi ano. Ha o onga wha te moni. Amen. Fa mai la ia. O loo tau tino mai lea nganga. E o ese nisi le wha tua I tausanga a muli. O le winga o le upu o ese. La ta nofo mai depart from the faith. Amen. E ta tau ona e iai to tonu o Samoa. Ina ia mawhai ona whaonga ina le upu wa e alu ese mai ma Samoa. Lo no winga sa e iai Samoa mua mua. In order for you to depart from Samoa, you have to be in Samoa. Amen. For you to depart. Whapena fo ina le whaatuatua o tangata nei, o tangata sa whaatuatua I le atua. That's why nā lai no whai atu, o to tonu o le lotu le tala no, ele mata upu lea. It's being preaching behind the pulpit. I say, because these are people of faith. O tangata o le whaatuatua. Lai tala no, me tu sipa ifo mai, e o ese nisi le whaatuatua I tausanga muli, o ai tangata whaatuatua I a Christian. Fo mai o ese mai le whaatuatua, o lono winga, o lai ei le whaatuatua. Lono winga, o tangata lolotu, tangata kerisiano. O la lai to tono o whane sa. Fo mai la ia, e o ese mai to tono lea, mai le whaatuatua, la tau te whaalongo I a nganga, e whaase sema mata upo te mori, o whea la laia o a oinai. This doctrine, demon doctrine. O to tono le ka le sia. Si. Fa mai la ia, ona o le pepelo o le tangata tala pepelo o e ua whaamuina o lātou lava loto fuatia ifo I le ua mea asa. Whamai, lātou te vavao I le whaiava, ma whaasa isi mea e ai, o mea lava ua whaia e le atua I atalia ma le whaafetai, o I lātou ua whaatuatua, ma lātou I loa le upumoni. Amen. Awa o mea uma ua whaia e le atua e le lei lava ia e le la foa ina fo I se tasi mea a ia talia ma le whaafetai. Awa ua whaapaia ina I le afionga le atua martatalo. Hey guys, I want you to read the whole chapter. Whaitau atoa o tau le tusi. Le ngata tau te malamalama le context. Ai tau malamalama fo I le mea lai tar no mai le apostolo. I le mea mafua ino ese tangata mai le whaatuatua. Ona o onga whaate moni. O onga whaate moni nei. Amen. So keep reading. Ona e loa I fuila I and then you will make your own judgment. Amen. Allow the Holy Spirit to whamatala atu ia te oi. Amen. Ai ona whangata I nāla utala no le vahenga na. Si tato me ilanga le whaasolo le tato mata upu. O le talipupuni o le whaatotua. But now I'm saying to you, o mea ia tala no ilea. Tangata ia. O le whai mai lea nganga pa I o le atua. O tangata lolotu. Amen. O tangata sa tali tonu whaamalolonga. Koe kalangoa kwai. Wale koe karikongu wai. In a period of time, ele o malolo, ke ia wale koe karikongu le atua whaamalolo mai. Wale to tali tonu. I remember a few years ago na wala aulia ia utu tonu sa Bible study. Ia walu lol Bible study na wala aulia la uolo te la tu Bible study. Ia it's a man fellowship. O ratu rola ia ai ole whaia o ngā la whaia o ngā ina tu pa ia Bible study lea. Si uso e lawyer. He's a lawyer. So, alu ala Bible study, whaalongolongo fo ilea maritoa ia ma, ma to whaasoa fo ila ia le upua le atua. And I notice, ele teimi na tu ina mai, ele teimi o te whaasoa ile upua le atua. I think few minutes now mai. You know what, tala noa and I start talking about the healing power of God. Ia male mana le upua le atua, malana wha amalolonga. I start to see fo ilele pe uncomfortable ia tangata o le Bible study fo ilele ila utala noa fo ilele. And I also see the body language fo ilele pe something is not right. E pe o te le oiloa esele o onga le tanoi tu so le o onga si uso le fa ile on tu spa ona lo taimi mua le. O la to o le o onga ele tali tonu e toi fa malolo ma ile tu taimi nei ele to tali tonu I vavenga ele o to tali tonu I me uma ia le mana fa malolo le tu ma me ele o to tali tonu ai a lai tali tonu ia Yesu Keriso. O io le li infaola. Ai o aula nei. O le la ka kala ko ku ngai pe e sele ku la langi le ngai mai le Bible study wo e se ia. So o tele o lola le vaenga le na so after that o sia wona vala aulia o le Bible study.
ia umalola ia few months later fo ilea o yo saulo mal Bible study fisi mal mato inga ta Bible study fa wow something's not right. I don't know, but I'm not sure, but e pe ese ale e pe ese mele o sao. Ya o tele o loala ya uya, like I'm not saying te lo me later on mafta uma se wo for mai. Wo le to e fai Bible study, fa to se mo le to e fai, fa me wo e san me walu mako o onga. Walu mako o onga le kari kongu ia fa malolo nga le tu o le kari kongu le. E le kari kongu si kianga o mea nei wo le to e tonu i tangata. And I was sitting there like, oh man, these are doctrine of demons. O nga ia fa te moni la tato tano ai because o le tato te ia le tato o to i. So it tonu na tu sila Efeso. Amen. And no fa matala ina tunu le tala le na. Ona o le no o ia ile ta o ia ile o nga le na o tele ia ile o nga ka sia le so walu ai ka liel vala au sia o nga na vala au mo te watu. And then no fa along oila yo lo wa matana o ina la o nga nei. It's tonu nisio Bible study, ia manisio vaenga ia talo ile tua ia fa peona, fa ali le fa alinga moni ile tua fa ilo ai, alo na mana foi ia inei au na foi ma na yuso lo tau mafai. Tonu le Efeso lea. Fa maritala tu spa ia. Ia ofu o tau i ofu tau ato toa mai le tua ina ia o tau mawhai o te atu i tonga whita le ti Apollo whai upo se fulu male ono. Ia wha o popo i nā mea uma o na tango atu i le talipupuni o le faatuatua. Tau te mawhai ei ona tinei o u whana mu umalawa o lo o leanga. O le upu lea talipupuni, the shield. If you look up the meaning o le upu lea, it's talking about the full size door vo lele o le size door o le fai kokoa le ke le o le shield tu so o le talipupuni lea e pe o le size o le fai kokoa kama vo lele kava ko ya le tino o le tangata tau. So these are symbolic o mo meo fata ita inga ia po o le a se ata le au mai ele atua i le tino e tau vali ai le mea lai le anganga about your faith. Ole tala noa I le talipupuni lea is talking about the shield fo ile kava ko ya le tino fita kama fo ile o fa aku ilalo ele lo aku le fika usala ngar kilo mo penga le fika fo ile ma la fila loa e matua I pui uma ele o tala noa ile ko inga shield fo ile pe le size o le pizza. Longo inga fa ko inga shield nga e fanga mai le u longo inga mako e pisi solo e ka. No inga e fanga mai la kau kava solo la lo vai la kiki o lau afo. Ya a kongo ai o ke lele nga o lau a. Ai o ke lele nga o sia o lau karipupungi ngai. Ai o lai ai ku se ke lele o kingo. Ai pe o ripu ma fola le ke lele o lau karipupungi. Yo le lau me amor nga karipupungi na kiki. Le makwa fa ke lele karipupungi. O le karipupungi le kan ngor tu spaia. O le a sai so fai ko a. Amen. So or says toala na ola. I don't know. Have you ever watched a movie for pete mata I mo me wata ti fanga rotom fai fa matala tunga ono le tala no tu spa ia talking about the fairy dance. Le tala no I mo me so se taimi fai tau wa foi le o atu ia le au tau o mai foi la I o le fili ma la to au tau. E la le taimi le na ia foi ka fanga mai mo me furu ahu. Ta fanga mai la fulu a ti Apollo. E ila le e is fulu a e fa mumu. Le va en ga vola ia aki fanga fa mumu fu la ile fulu a. O nga fanga lo la ia. O te loa e maka ngi la ki fanga. I'm telling you, look at what was imagination. What happened in the spiritual realm? E fai mai mon mele ke va ia ku fu ile fele le me fulu a. Pe maka ki fanga. Ke vai ko it's like a dark cloud fo ile makua I pongi sa uma mai le langi le. Fele lei me o fu wa. Lai o mai fo ngani. Ke mira le ngai vala au ko I loa malea. Male tai au shields up. Ya ka foi kongi lunga shield fo ile ya sa wala I mo me o ku ka fo ia vaku I la ko shield tu I lunga. Ia nga sa wala I mo me fu uma
pala lasi foi lunga lai na lafi lalo le au fita foi le o la fam kalaki fanga o lai la lafi lalo fita lai paua le mera ke fa longo ku lunga lai tum lai wa foi lai pala lasi ai mo furu au ai le o afia la tangata lai lalo ele o afia fita ono lai pui o mai lea ile tali nane pe o le sai so le fai ko ele o le sai so le pu ma fora ko ai ye fa fenga e la fira i la ipu ma fora ele lo porque le nga fa ku kama ai pe fa pe se ipu fai sa o pulo po fa per que le se ipu fai sa la pulo o ku kama no fa ku ai o le size letter no just pa ia it's like a full size of a dog o le ala pui malu ai hey man o maka ku le sia ki fanga I don't know le ki fanga nga lai pala lasi fo le mea o fa longo ku le sia o kama nga li kongo la ka na la o su le pese fo le makali e fo le ka fa li fo le pe fa pe nga fo le lo fa tu le ta wala le fa tu le fo matala a Paulo I kept the faith which mean he hold on to the shield o lana ia tau fina na fa tu pena ia tau fina le talipupuni. Amen. So imagine yourself. Ile te me fanga ko ile au. Arti Apollo. La ke sa vali mai malo ofu ka ele. Polo ofu moi. Le ai se shield. Po la fo ke sa malo ofu tau ai le ai se shield. O lo no winga la lea. Lo no winga la sunga le take. Amen. Lo no winga. E makua ia vulnerable la o ia iu arti Apollo lai fangatu. You are being easily deceived. Faingofie i ona whaavalea e oere ti Apollo. Faingofie i ona whaasese o oere ti Apollo. Amen. The Bible says the whole world is under the sway of the wicked one. O le lalo langi le nei. O laea e pulea le ti Apollo. Lai ta noi fo i le lua kori ni tu e whawha. Amen. Talking about he's the God of this world. O le fu e fa mertala mo yone limas fu mariva. O le lalo langi o lai lalo le pule anga le o le anga. So now, everything is happening, everything evil, it's happening in the world, is from the devil, not God. Ele o lea tua. O lea fo i la nga lue mai foi. O lea la awana i ngalo ia te oi. O le asoa, o laita fanga mai iua le ti Apollo ia te oi. Every day. There's always fairy data o lai fanga mai. O le ala lau talipupuni lengi. O e kuku masau i fai sasa wha apere ke leo lau talipupuni lengi. Po e ku mara talipupuni o le whaatua lea the full size door fui lele. E whaata e tali e iu lai ka whanga mara te Apollo. So, the question is, o a iau? Amen. So what are these, fairy dots? Tato watu e tato te. Let the scripture explain the scripture. Amen. Hallelujah. Ele o mea tatau ona whaitete ei tātou ke risiano. Some question, if I will say this, it might offend somebody, but hey, some Christians, they have no wisdom. Right? Le aise poto e la tau te whaitete ai. Amen. E iai mea e le tatau ona e loa. There are some stuff, you better off not knowing. E iai mea tatau e siri atu le au e te loa. Ai ora to a telo tangata. E pei e la tau te lea mana ia e tangata ke risiano. For my, I believe God, e rea a fia una me, I can read witchcraft. If I know, I'm all right, watching those, those movie, mo meu horror movies, mo meu ata whaatau na haitu, ma mea rai, for me tala di aisi tangata ke risiano. For my, I'm all right. Okay, let's go read the scripture and see, po le alfa utuanga le tuspaia. Amen. Fa mai le lua Timoteo e lua fa upa suma le ono. Ia e tau mamao ma upuleanga malelea o ngā. Amen. Oa.
ye e tau mamau ma upu leanga ma le ao ngā. Lono winga e iai upu e le tatau ona e whaalongo ai po ni tala po ni mea le tala whia ngai e tatau ona e whaalongo iai. Ye e tau mamau ma iai. A e lo on tangata o lai whai tau mamau ma iai. A e lo oni tala le tala whia ngai po tala whaatau mo mio whaatau la i tu witchcraft wha mamau ma iai oe. Why? You don't need to hear those words. For mai la ia. Awa e tupu a tidi ai lea mio wha le matau. Amen. Awa e tupu a tidi ai lea mio wha le matau. O ala to upu fo'i e ati e pei o se papala. E iai umenio ma fileto. O ila ua ia ua se ile upu moni. So they depart from faith. Right? O le tangata le o umenio ma fileto. Le tana no atuspa ia. O tangata ia o le whaia upu nei. O upu ia lea au ngā. Le au whai tala le tala whia ngai ia. Lea lai tawha tala Paulo. Ele o tā ua fo e Paulo o ni uso tangata nei. They are not brothers. Ai o tangata nei, foi mai o ila ua ia ua se le upu moni, which mean sa iai mua mua le whaatuatuanga. Now, o laua ese le me ua wha se hina. They left the faith. They depart from faith. Lea lai ta noi por foi mai, o loo whaapea ne, ua mawai lava le toi tu, ua whaaliliu ese ai nisi tangata i le whaatuatua. O le ala le o onga whaate moni le whai e le au vaenga ia. Wo le au vaenga i o umenio ma fileto, ia po fileto. A fileto, Wo o, whai mai wo uma le resurrection, wo uma le si itianga. Wo o kangaka. Yeah, wo uma le resurrection. Kako, we missed the resurrection. We miss ya kako le va. Ele ko yaise me ka si kianga. They might have scripture to back up. You know, it might be quote scripture out of context. But I find no inga ya la unga mta upu lea. Lea lai tar noi Paulo i. Foi mai ole au vaenga ia. O lewa o ta la i tangata wa umar si tianga. But that's the hope. O le wha moenga le nao. O e maa o si tianga. A lewa o lau inga ia. This is the doctrine of demons. O onga ia wha ke mongi. Peila ele le Bible study le no waluai. La te le ta tonu si tianga. O le lola po le hala le winga ya la inga kako wo Bible study ma kako ngau le tua pe a fai wo le sikianga mele na le uto e mai kon kuspa ia o le o nga Paulo le o le kako ke fa ka le sikianga. So there is a resurrection, but these people o le ala, this is the classic example o le o nga fa te moni o le wala to wa o hina o le ai se fa tua o i wa foi o umar si tianga. I will also say, ila uia whainga malanga, there are also people la toa o ina wale to iaise le to e whaonga ina le whaamalolonga. For me, wa umar whaamalolonga le atua. E nisi o whai mai wale o to fo, i whai vavenga le atua. Na o Yesu ke riso Do you know those doctrine of demons? For me, wa uma se me ele i whai ele i whaumai le atua. Hawa onga se. A whai wa le to e wha malolo mai le atua. Ono na winga la wa pepelo la tu spaia. Amen. Wa pepelo la tu spaia. Ai ono le lack of understanding o le to tele. O le tawala le whaatuatua when you know the truth. Po ai lava la unga ina lea se mea se. E loa le oe. I say, because o le te whai tau o le tu spaia, o le mafua anga le nai ala, ino o manao encourage tātou to read the Bible, ma le mia fu nai ala, ino o manao e whaahali atua tātou tu spaia, I lungo o tātou prokalami, so you can see it. It's in the scripture. Amen. O le awa onga la leo te, you know, if you guys notice, te leo awa onga o le tu spaia. Wa onga umau te au mai la o nga Paulo ma au apostolo. Why? Because wa umona tu sia tala lei. Amen. Pa wala le mea ha ur to ya. Fa amatala, but it's already there.
O te iloa e tango fo o e afu e faitau. You will understand. E te iloa e oe ia the truth. Ai a vatu rola se o ngai Kevin e te iloa e le tu sa haimale mena e faitau ai. Lono winga la. Be alert kilo rope sa o mere fa koi Kevin. Amen. Fa ai lo pe sao. Te leo taimi tu e su e oi mta uputa no tuai. Pe sao. Ia e tari tonu ai. Ona na e faitau ai. E wita tonu ai ona fa mai langa o ole o onga le a Kevin. No, a wita tonu ai no fa tuai. Tali tonu iai. Ona na e faitau ai. Ma e va ai ia o like tonu tu spaia. Amen. E tonu tu se kalatia. Amen. Hold on to your faith. The shield of faith. Kalatia ona mta upu mua. Ole, foi upu e valu. Foi mai tala tu se kalatia. Ai peitai e ui lava ina tala i ina i mātou, po o se angelu mai le langi, i ate outou se tala le lei e ese i lea na tala ina hatu wai e i mātou i ate outou, ia ani te maia. Foi mai de tala Paulo, pe mako ke o mai e kala i aku se si kala le lei, fa akasi ai ma se angelu e sau mai le langi. Kusa lava penga e moi le po. Ai ke ua apia aku ngi angelu se ko alima i lo paku. O aku usu se pese mangai a se pese. Umanga usu se pese oka se mangai a. Ai avaku ma se fe au ale atua. Ai avaku le foi upu e vaku se fe au. Even if it's just a half a scripture, ele in line fa atasi ma le fe au na vatu. Let me tell you, ai ua te tali tonu iai. You might say, ole mangai yo le pese. I don't care, penga pese aku le angelu. Penga makua isi aku le mo le angelu. Penga whaingi mea maka ukia yo luma. Whatever the message la tute avatua, e leo nga tusa ma le upo le atua, aua te tali tonu yei, don't believe. Aua te tali tonu wai. Ono o lai fo i angelu le anga fo matala tu spa ia e a fo o ti Apollo na li ua e vea. E ma whaina li ua ma a vea ma angelu le malama. So pe sau lava la se angelu, penga eva ai se whaalinga ngā sau se angelu makaukia. Ai ona avatua se fe au ia te oe ele in line ma le tuspa ia. Not according with the word of God. Se isi kospo ese mai. Au a tantonu ai, o le tala nā Paulo. O le mea fuila nā a o ngingo, ke ua yeise keimi ate o tau one of the experience o waifa. Mea tala tuspa ia mo tātou ia. Tātou te leo i lopo lai tātou te whaafia i angelu. It might be one day an angel turn up. E ke will turn up o se angelu i lo fale. It might be not the angel from God. E laku ngā angelu e se fe au ngā waku ia ke oe. E whai mai la ia, se ke mi kalangoa mai ai. O whalongo ki lo kingo le mangi ki ngiki o lo kingo. O nā laua you walk by feelings. O ngā ua, kusa laua walk by goosebumps. Kusa laua savali monge. We walk by the word. O le tātou ta iala lea, le la mai Paulo, ai pei tai, e ui lava ina tala ina i mātou, po o se angelu mai le langi a te outou, se tala le lei e ese. I le na tala ina atu ai e mātou i a te outou, ia ani tema ia. Even for Paulo, o yanga ia asa we vaksi skala ese mare kalang wak mua, ia angi kemanga ia, o fo ile angelu. I say, because all faith in Christ, that's the most important thing you need to hold on to. Ye e tau fi maulo faatuatua ia ke riso. No one can take that away from you. Awana I ave e se awa onga, awana I fa se ina o e se isi I lo faatuatuanga ia Yesu ke riso. Ayaista ngata e latu ia te oe fa to renounce your faith. Let me tell, kick that person out of your home. Tuli ese malo fale se tangata e latu e latu e tau mawhai e suia lo faatuatua ia ke riso. O le fatanga e lo fale. Yeah. Pa a yeise tangata e latu e ave ese mai lo faatuatuanga ia ke riso. O lo faatuatuanga, the gospel about Christ. Na o Yesu ale ala, o le faatuatuanga le tātou te a. This is our shield, tātou te tāo fi mau matala bolo, I kept the faith. No tāo fi mau no wa. I lo faatuatua. E ala faatuatua ia ke riso. Au toi upuna bolo te timi o lala maniu. Fumai wa hi ula tau sinionga wa fai mo au le pale le ola wa o tau fi mau le faatuatua. Amen.
Aua nei e kia ia lau whaatuatua. Don't throw away your shield. So the shield is so important. Ole alau me maua, ai ore kei me whanga umakua you are ti Apollo. A ole lai te tū re taua, you are vulnerable. Amen. Pa pe afe mafe ngiu e whanga kua ki Apollo. Ai a whai o iai lau shield te lafi e lalo. Whea kula ukala ia ki oe, e lea a fia oe. E le go through ya. Sea, o lai e loa, ole shield leta no tuspa ia, ole sai so le whai koa a koa. E le o kala ngoa ilea, le sai so le pizza vo ile. Matua I malu ai lo tangata atua, I lo whaatuatua. So hold on to your faith. Hold on to your faith. Ta hauwhi lo whaatuatua. So, atu le lua Timoteo. Amen. Lua Timoteo, rona mata upo tonu. Whai upo e fitu. Who is deceived? Whai upo e fitu male valu. Whai mai, wa o ina e le au noa, ai le au mawhai o na ho ina I loa le lei o le upu moni. Whaapei o lani ma ia Mary e na te e atu ia Mose, e whaapea fo I la tau ia o na te e atu I le upu moni o tangata ua loto leanga, o e ua le whaamaoni I la le whaatuatua. Ai le alu pea I lātou, a wā e loa le lei lava lo lātou wā lea I tangata uma, whaapei o I la ua. O le tangata le tala no atuspa ia I. O le tangata I noa I a lani ma I a Mary. O tangata ia na te e atu I a Mose. La sa te e I a Mose I le upamoni. So, a lot of time, o tangata ia le whaasein, o I tangata people have been deceived. So, se teimi lava e la unga atu wai le upamoni, ai te e I tangata. Even though o laiva ai le tuspa ia. You know, I remember one man, one of, sa comments for ilele ma message mai for ilele. Whaapea mai, Kevin, o ngai ke kango whai kau mai kuspa ia e whaamaria I ngai le mea ngai e prove your point. Even though o langa read koa le context. Remember when we talk about some topics, I read the whole context. And a lot of people, la vai whai mai. Ia talusia la pea whai o lai toi fo e su e. The truth. Ia whai sao ngai praise God. La wa sao na ia. But a lot of time, o tangata ia la tau te fuidole mea, ai o kango ke asiasi kulungo le page, ai sasa soro I vai ko kongo le wharakalapu. Le tangata le comments mai. Kusa kama vo ie la e o so le langi melengi e ngale o mai e lunga e le fie le upumoni ngo mai rola I lunga comments mai vo le lunga. But those are the kind of people being deceived. La tala no el just pa ia. For me, e te e le fia ai fai atu o lea ole fa fine e le fia I le atua. Le ola fai taanga. O le nofo le si tama ma le si tama. E le fia ai. Fa me e ko ke liwal kuspa ia. E le o le liwal tuspa ia. No. O le mea na lai fa me tuspa ia. Mea na o ele to asa o le atua ia so. Koma ma komoro. Ase wana nofo ai wana nofo le tama ma le teine. O le fai taanga. E ino la ile atua. God never change. E o mea le teimi nei, o la lava ino le atua I mea na e le suia le atua. E ino le atua le angasala na, e o mea le wheringa fau, o la lava ino I le atua. It's a sin. O le muli lua ma le whaitaanga, it's a sin. No nofo le tama ma le tama, it's a sin. Teine ma le teine, it's a sin. E ino la iai le atua. Ino la iai le atua. Ala unga la. Awala teita. Humble yourself. Ina ia maua se whaamangalonga o lauang sala. Fumeritala tuspa ia. Deny yourself. Fumeritala Yesu. O se fia muli whaafiti o ia te ia. Tato umalava. How many of you know o na iai fo itu ina nau ngolo tino? E ile teimi o na fo ia tea. Tu ina nau lo tino. Because we all live in this same body. In this same world. Ai ala ona e le whaia leanga sala because you deny yourself.
O laua e whaafiti o ia te oe, aua e muli ia ke riso. E leo te mi ume ke ola mai ai, pe ia oe laiki le langi. No. E le te mi te ola mai ai, o nafo i e o ia tu ina nau. Aisea, because o le te ola i le tino. Ai ala ona e le whaia, ona ua e whaafiti oe ia te oe. Mele na, ua e whaafiti o ia te oe, ai muli ia ke riso. Same problem with gay people. O le whaafita auri fo le na, i tangata kei. O la fo i whiola mai nā tau ia, o la i iro la tau tu ina nau. A whaina o la eba, ma na o la tau e whaamali e ino la tau tu ina naunga, lona winga, e leo tina ina e la tau lea. O, they are not denying themselves. Ai au e le whaapea la, e le whaapea o lautalia inga. That's mean, o lau all right. E le whaapea atalia le e ka le sia, whaapea o all right le whaife au. Whaapea te o e sau tu tonu la ulotu o e te kei. A e sau tu tonu a te o whaiaku, e sau pe loku, sau e pe whapea ngā. That doesn't mean o lai okay i le atua. No, o lea lava e la unga le upu, anti o lea, tala noa le atua ia te oe, se i o le teimi iwa, you will deny yourself. Se i ona e matua, ma e whaafiti o ia te oe. So e okay a lalo sau, se i la unga tu pele upu, se i alu al suilo o langa. Amen. No condemnation. But we preach the truth. La unga la i o tasi o nā lea tua no whalongo o la unga e mta upu ngei. A ole ngei wo mai ka ngaka, tangata la whape nei. Tangata nei e te le mea moni pe on te o tangata lea o lani ma ye Mary ile ya mose. Whape nā fo ila tangata nei ina uatala noa tua ile upu moni. Whai atu o leanga sala le mea lea. Aia, whaasanga tau ma upu leanga maanu vale ile au nā lea tua. So now, tātou te o mai i, these are the people being deceived. Ele eila se mea tātou te tango vi fo salu le fala. The truth is the truth. The truth will set you free. Tau te ilole enemy tasia le mea te hurting aile ti apolo o le truth. The only thing that you can hurt the devil is the truth. Pa wana le mea mawhai ona ea nga e whaato ilaloina ma whaati ngā le ti apolo o le mea moni. O le teimi ala luatu o le mea mongi. E o omia kulo le mea mongi kauru ki apolo e vai le fiki. E vai le sau o upu leanga. Asea, leanga i le fia lea, pongi sa i le malama. I le fia le upu moni. E ingisi lo fai mai, kalangoa le kuspaia au kalangoa i kangaka. O ia kaunga kalangoa i le kuspaia. Ka kaunga preach le kuspaia i tangata. I le au mes kuspaia e kalangoa anga i kuspaia. No, the Bible is for us. It's for us. O tangata la ia being deceived, e le whaapea o loa. To be honest, I have a lot of friends. To tell you wo oise whawhawhinge, oise kei, oise tangata, So they are all like, around my circle. O tele o whamasino ina la lato. But I'm telling them the truth. Ele fia ai le tua. O ia haula ia mala friendship with them, that doesn't mean okay i le tua. Already let them know. Le fwere uta no tuai. Amen. Ai alofa la ia i le tua. Awala nei whaapea o le... No, ino le atua e lang sala. Ai alofa le atua e le tangata. So the K person e alofa i le atua. But o le sin e ino ai le atua. E le whaapea fo ila la atusi umatatou lima tangata K. Ai whaafethea fo ila la au muri lua. Whaafeta maloloa i e ka kia e lakto ta ito o lua ai o isi whawhine. You are also commit the same sin. Nā fo i te anga sala. Tu. Yeah. E tu sa leia lang sala na. Tu sa leia lang sala na. Lang sala o le muri lua ma le faita anga manga sala. Ko kusa uma o lang sala. O lang sala. Ai ala unga tu da lang sala. A fai o nai te ilo o nai te la vea hai. Hey, I'd rather you just don't say anything. But wait until the time you will deny yourself. Because o lau tala na la isa ungi ke fire back me te au. The judgment will be on you. Wai le a fia iau, e a fia I oi, I am called to preach the truth. Na wala a wina au e la unga le mea moni. Yeah. E le whaamasino ina la au I le vaenga le na, o leo wa umana ta watu. But be careful what you're going to say. But just wait and seek the truth. Because one day, you will appreciate this. Pe a whai e te ai te iloa,
e ava mamatau i le atua. Aua lana i peila o tangata lea, o lani ma ia Mary, o e na te e atu ia Mose. Whapea fo i lātou, ia ona te e atu i le upumoni o tangata ua loto leanga, o e ua le wha maoni i la le wha tua. Amen. O tangata la ia ua wha se ina. Let's go with me in the book of Acts. Tu sia ngā luenga. Lora mta upus fulmal tolu. O i le ia tau wad kamalo o Paulo. Ina ua wha longo ia le tangata le tutonu o le talisuanga lea. O leo ua fia mana o e wha longo i le tala le leile sau ma Paulo. Tu mana ia batu se background o tala lea. O lea la ua fia wha longo ai le sui kone sula. Ile wha tuanga po le mata upu le tala no ai Paulo. O le ia le tangata le ino ia e lima. O e lima la. Ne la tatu whaitau ai i. O ia le fo ia la tuea. E te e mai le upumoni. Come against the truth. Right? O le toa tele i o tātou. O le whaonga inga le ki Apollo. Go against the truth. O le tele o teime la unga tuwai le upumoni. Matala noa tuwai le angasala. Matala noa tuwai give a warning. And like, you know, ta noa ai whaliu isi for mai. Hio o le whai au rai me ke le whamasingo i o ia oi. Right? Ia, whai pe au tau tala na. Because o lai whaafonga le atua. O le ua whailoa atu. Yo whaka ika kua ia le unga le atua. Pa hey, look at God. Lai me te le va ai le atua. Au te va ai le messenger. E va ai le atua e unga le message. Fa mai le o whai mai le atua. If it's in the Bible, which mean o le mea nana whai mai le atua. Amen. Whai mai la ia. A o e lima le mākoi. A wā o le winga le o lona ingoa. Ua te e mai o ia ia te ila ua. Ua fia whaaliliu ese atu e ia i le sui kone sula i le whaatua. O lunga atu, o lana tala noa ai Paulo i le tala le lei. About the gospel. Ai sau le tangata leo e lima le mākoi, sau tau mawhai e te e mai ia te ila ua, ua tau mawhai e whaaliliu ese le sui kone sula i le whaatua. Amen. O le sau e tau mai upu whaasese e tau mawhai e te e nai le tala le leile avatu e Paulo ma. Ma te e mai ei la i au nā le atua. O lea lava e la au ngātu le upu. A la lava e sau lau kama leo ai. O e lima e sau e tau mawhai e whaasese le upu le tala no atu ai. For mai lai o tala tu spa ia. Man, he doesn't know who he's dealing with. Lai kala ngoa, lai te o kamalonga ia Paulo. For mai lai o Saulo, o Paulo foi lea, ua tumu ia i lea nganga pa ia, ua pula toa ia te ia. Ai la lai whai me lea mio e lima. E whai merika la Paulo, no ke whai sa o kwa ia oi. So la mo kwa i pula sa o ia Paulo ia ia. Iri ka ngaka leo ai, o e lima. Whai mai la e tatu supa ia. Ona wha pea tu ai leo o ia, o oe na, matua o le tangata le ta noi Paulo, o oe le na ua tumu i le pepelo uma ma le ula vale uma, o le atali o le ti Apollo, i le se atali o le atua, le atali o le ti Apollo, o le ino i le ami o tonu umalava, whamai e ino i le ami o tonu. Tamala ia, atala no atu le ami o tonu o le atua ma le angasala, e ino i ai, o ai, le atali o le ti Apollo. Le alai whamatala e profo e te le se iso ia, e alo wha pio i ala tonu o le ali. Ona whai mai la ia, whaauta nei, o le aho o ia te oe le ao le alii, e tawaso oe, e te lewa ai i le la se ia se aso, ona pa ulo le ia te oe o le popongi ma le pouliuli, ona whea lua i lea o ia, masa ili ni tangata e ta ia te ia. Na ona whai atu ao le tala Paulo, kau aso rola ukamalea, kau fiu solo i sua le me, kau sua se ka ika ianga ia, au kango solo. Le tangata lea, whome o tangata ino i le ami o tonu. Tangata le la hunga tu wai le upu, la hunga atu Paulo le tala le lei, a ua sau whaase se le sui kone sula. Ta umawhai e awa ne ia, ne ili ua le loto le sui kone sula mai whaatua. Amen. O le tau whaase se la o le tangata lea, la ua pula to alo iei Paulo, whailo iei Paulo, ea, taia oe le atua. Lea langa kau aso ai, masu e so si fsoangi kai ianga ia. Whai mairo la i o le tala le tuspa i le whai upu ea.
Fai pa suma lua. Ua I loa fo I le sui kone sula le mea ua faia. Le mea le ua tupu. Le mea le ua ka waso ila ukama lea. Ai tu so o le tangata lea. O leo, o le tangata whaatau na hitu, a sorcerers, le tangata le pēa le wa ailunga le background o le tangata le whamela ia. Ua I loa fo I le sui kone sula le mea ua faia. Ona tali tonu lea o ia, ua matua ofo I le mataha upu a le li. Too late. O too late la ia ai foi. Ia lima lea. Lana tau whaasese tau mawhai e taha ofi le sui konsula. Ina ua whaalia I le mana o le atua. Na hi oi lava ina whaatua le tangata lea. Na whaatua lo I le atua. Right? A o I le utato wa ai tuai. I le ata o I la le ka whanga mai e le ti Apollo. O lo o whaonga mai e le ti Apollo. Ia a foi. O lo whao ngā mai le ti Apollo whana e whanga mai I le tangata. I le tau whaasese o ana tuonga fiti. Whao ngā tangata o upu tau whaasese whaatupu māsainga. Amen. Tangata ino I le ami o tonu. Tangata le fia. E fia tala noa atu. God is good. Amen. God is good. Amen. Awa te muri lua. Can you preach something else? Amen. God resists the proud, give grace to the humble. I preach something else. Atala noa tu roi le anga sala fetu. Awa le pepelo. Suisi si me la unga ai. Pe fia la ve la unga ile lofa. Fia la ai la unga ku roi mata upu. Ea o oina. Famertala tu yo afionga uma. Ea o ia whaatonu. Ele tauna ona o. Ea o ifo. Whaatonu fo. Asia ina ia ami o tonu ai I tātou. Amen. Ele leila le encouragement of love, faith, ma mea umalava. Ai aua ni ngalo ia te oe. E fai fo I mawhai atu. Hei, o le anga sala le mea lea. Au te fai. Aua le fai le mea nawa ele sa oi o le langi. Amen. Ele sa oi oe. Hold on to your faith. O tau lo fo ile. Ele warning. I tu tonu o le whaata oto nai warn nai ele. Ele fai whaata oto lo nā tali I whai mai. Aua te alu I le whai toto o le whawhine tali tani. Don't get near to her door. Aua te alu I o le whai toto. Aua te whaalata lata I o le whai toto. A whai o te whawhine tali tani. E whai ana whaato singa. Lai whai le, lai ave le lapata inga le whai whaata oto I lona atali. Aua te alu whaalata lata I lona whai toto. I say, because awe te ta alo I ai. There's a lot of question. O lai ta alo I mea nei. For my, it's all right. We, ke malo si whaleanganga, I'm all right to read. Whaitau tu si whaatau lahi to, all those materials. Ia pe whaitau fo, ia pe mata ia tale tala whiangai. For my, I'm all right. Okay, let's, whai se whaate ta inga. Le me ta to fonga. Tatu ilo eva matam. Ele I whaapena whiala ifo eva matamu fili o la uoloto. Se ka oe, ka keanga salangi. Let's go and sin. Let's go and sin before God. No. Ele I whaapena fili o anga sala I lumo le atua. Ai se ale mea wala I ona anga sala. Ona ua fua le mea o lai ai le la au. Walu fua lava I le mea o lai ai le la au. Le la au na whaasaina, na whai le atua, au e te lua pai ai, au e fo I te lua ai ai. Na whai le atua, au e ore tango I na whai le atua au. And yet, ai se ale mea wala I na ho fua I o. Fa mai le warning pe no whai atu, fa mai le tala ale poto o le whata oto, I na atali, au e te alu fua le whai totoa, o le whawhine tari tani. Don't start it. Au e te alu I fua I o. E whaape na umala, o lakulisia so ngai whaakaurika, maka e wharka avale. O lakulisia so ngai, kau whaakaura ka avale, ala ke kuku, ala ke maka e saula ka ma whaakau ka avale, e fo I le whamai, do you need help? Whaku, no, I just, have a look. E whamaraka ka manga, that's how all it started. That's how it started. E amata uma mei na, o lau mata le na, e uai lavana e whaataua. Whapenga. Au ke alu I fui o ke maka,
Wale mea nga o lo maka ai, e ke ia ua ea. Ua e whai e fua. Mea la le nā lana ave e loa la e le whaatua oto ia le warning. I lo nā tali, aua te alu fua i o le whaitotoa. Don't go there. E le ta ia e le laku ki Apollo uro rima ai sa ave o le ai o na yo wa vaina e alu i o. So aua la te alu i o. O le e alan o whai atu whape nā fo i la mea nei. Aua e lo se me le tala fia ngai mo lo so i fua manu loing. Whaleanga. Aua ke maka i fua. Aua te amata. Aua te alu i fua ina. Amen. Protect yourself. Pui mai lo tangata. Peo eva matamu. Ele i fili la vaenga na e. Peo fiala i furo kaonga mai. Ok, akamu. Ka hauro ai la au nge. No. La te ele i filia. Ai ona olea. Ole o i fua i o. O i nā loa. Na mauai lo le ava noa o le ti Apollo. Now the devil can trick them. Why? Because o lawa i ole fafine. La wala ku fu fafinge ku kilo la au kilo sa ro ki Apollo fa e moni na fa ya tu le tu e au te lu a ila au uma. Le ala bo ele conversation ma le ti Apollo. Ona o le alu fu ele me o la e ia le ti Apollo. O ki Apollo e ngofo i nungo le la au. Ai o le alu i fu le me o la ia le ki Apollo. O le me la le ngai le fa so ina o ti Apollo. Te lofa matala tu spa i ana fa so ina i tātou ono o tu ina nau o tātou tino. O tātou tu ina nau. Ono o le tātou wōfua i le mea lai o tātou tu ina nau. O le mea le nai alai ona fa so ina i tātou. Ai aka ko le o ia. Ele kai fa so ina ka ko. Le te fa so ina o i sta mai tai. Pe a fai te le alu fo i le mea lai alai fa so ina oi. Ai ngofo fa o i le mea le fa. Ele se me ele kai sau ki Apollo fosi oi o. Ai olo walu i fu yo. Fa so inga i lo le oi. Fa le kongo le oi fa mena i ki Apollo no. O lo walu fo me le ki Apollo. Ai ano fo oi le mea nai. Mai amuia tangata ele sa vali le fit filinga e a mio leanga. Le no fo he tawemu. Amen. Te loa sambo. O le talipupuni le tala no le tala le tuspaya. Talipupuni o le faatuatua. Ye au mai le talipupuni o le faatuatua o lo marusanga fumetala Apollo wo o tau fi mau i le faatuatua. Hold on to the faith. Ye e tau fi mau lo faatuatua. Ia aua nei a vea e se lo faatuatuanga ia Keriso. O a lava ni sia awa onga. E fai atu ia te oe aua te tonu ia Yesu, ele o io se atua, ele o io se alo, ma tonu nga uma na fai atu oe aua te tonu ai. Ta sia leo le ala e te alu le langi. Pau fo ilo le ala e te toi tu wai, pau fo leo lo faa moe moenga. Na o Yesu wa, na o ia e o lailo wanganga, na o ia fo i te manu ia, so hold on to that faith. Tau fi mau le upu le atua, ma faa tua ia te ia. O lea, tau fi mau le nao lea, o lo faa tua, pe tau fi mau le talipupuni. O le talipupuni, o a malangi me ka whanga kore ki Apollo ia ke oi kau faa se e le ngei. Ea, matua, tau fi mau a lo faa tua, ia a kongo le vai a solenga ke ngei e provasion ku aku. Sole, ke va ai oi fo le kele o mo meo fo le marki Apollo. Ka whanganga mo yo fo. E lungo laka message fo le ngi sole o upuleanga uma vo le waka la fo le le ka whanganga mo yo ki Apollo ai nga makua ia malu ai ko le sior o tangwa ava elo faatuatuanga ia Keriso o io lo malu o lo papa o io te malu ai ia makua ai kulalu sole kake moe fide mu kake ai fide mu ono lea lo ta faatuatua ia Keriso. Amen. O a umalangi a uar ki Apollo o lai misi solo o lai makua ia maua umai nungore mene. Amen. Wa ore kele fo yo umang ka fai ki Apollo fa mo fo le ai ka fanga me the last few weeks o le mai o upu o kala o
hallelujah, amen. Ai vi ia le tua, ilea talipupuni ole faatuatua ia keriso. Fo mai tala ta vitole e nofo le mea lilo, fo mai e na te malu a ao Yehova o io te faatuatua iai, ngau ka moe le ia ka ikaia, e le ilusia sa o moe. Ia ese ono lai te malu ao Yehova. O te whaafetai fo i lea tua. Ono lo a inga ia ke riso KLM family. La tau o lo te talo mai mo ita. Wha mahalosi mai wau tau te talo. Makua i maa ngai a le maa whangawhanga. Walo malu ruma ko ngenyu sira. We le whailo ofu. Ia le maa whangawhanga. Le maa whangawhanga i kou karusanga. Ia le lo whamleanga leo le li. Amen. So vi ia la lea tua. Amen. Ia aua nei ngalo ia te oi. Le talipupuni leo le faatuatua. Aua nei ave sia masesi. Hold on to the faith. Peo le tala paulo rona tali i whaale anganga. Tau le tau wale lei. Ta ofi le faatuatua. Aua ngi whaase inga ka kongi a onga. Mangi me aungi o kako ese me faatuatua ia ke riso. Male upumoni. Hold on to it. Se ia ho le aso e vala au mai le atua ke alu lai makua i e whapea i lo whakua makua i ka hauwhi maua my faith in Christ makua maua i lo whatuatua. Your faith is precious. E tā ua mai matuai. Man, your faith is precious. Matuai, hold on to your faith. Amen. No, don't allow anyone to deceive you. Hold on to your faith in Christ. Whamanuia le atua ia tau Samoa. La inga ia ke riso, la atato talo le tōna mātou ta mawha awhetai I lau upu toi wha manatu ia te I mātou. I o mātou tāu fi mau I le upu o le whaatuatua. Tāu fi mau awana I whaaseina I mātou ia o onga whaate moni. Awana I whaaseina I mātou ta mā I le tonga whitia le ti apolo ina ia ave e se I mātou ma le whaatuatua. I o mātou tū mau I le whaatuatua ia ke riso. O ia mātou te maluai o le mātou whaaola tanga malo mātou whaamoemoenga o oe o le mātou malu a papa mātou te malu I la o fio a alofa Yesu Keriso mātou te tau fi maulo mātou whaatuatuanga ia te oe ona o oe o le ala upu moni ma le ola le lava se tasi sao tu le tamā pe a leu I atu ia te oe whaamanuina lo suafa Keriso I mea uma mea si siri o mātou whaia ono le suafa oe wo le atuai nei amene ma amene ma amene. Vi ia le tua, ia, whaamanuina lona suafa I mea uma, tātou toe wheiloa I le asusa, I toe so ino le tātou plokalame, ia, ma tātou sau ni ngā lotu, ma te minei, o ke venunu iwale nei, alofa tele mo oe, wha soifua ia.